Шыбашкарда шерулмин регион сен хушинчи вуннымыш кураве училче. Икимыш шагара шитинтереген сенпе ялхучалық специалисисем Николаевский судуюлю комплексинче пухынчеш. Халықсым хушинче шерулми егебінде вунзакор куравдада конференции шерживри водырытла регионба Беларусь республикинче ялхучалық эшченезіне бірліштерді. Пуры тұқырвуны ытла компания. Специалисем наукори хальхишиден үзембе тада бір-бірін ұппычебе балашашы. Теп вырында селекция мелебе чиржере барынман шырылми вырлығы земгаларасы. Тепчевішінче ұсталығы адаландарса, сахалды какпа тубышлы жиміш туза илме веренесі, тада хужалықсене хамырын вырлықпа девіштересі. Шактылеве халі район зенжеде шырылмине пробиркара үстермелі лабораторизем эшлеші. Пробиркарыне барларда теплицына. Икимиш жылне бар, теплицари туза илнине шержине ардап бар. Ну, шержине бур жереде бар, бұл берін уйрым участок, шыр сағалдарақ вырында, шавынбек үстереп бір, вижи жыл үстереп бір жавында. Пилі күміш жылне шырылми туза илме бұлайды, вара ол чиде биде пағалықлы шырылми бұлайды. Иртна жыл республикара пилік шыраллы пин донны шырылми туза илна. Гектардан шырдықыр вунигі центнер. Күш шыржыври пиллік мүшкадарду. Адылдары хенже регион зенгишінче вара чавашен чулхула облашы хышын иккіміш вырына духна. Пухсаилны шырылмине керлебек упрасыде шивы жедусінчен пірі жутланать. Куенебе чавашенре пызык проектсен бурнышланашы. Твады пилік пин донны бақча жимеш вырнашаган управышсемдывашы. Шағы шерещенне иккіміш шығыра лайық хілгі жырза тивішлі хақпа сутмамай барад. Брикшулгала брудяства про шырулми юни был небе, виштва тенгебе ништа хумажукчу брудяства про каларза брахаши шхажеври вылихаши деречеш шырулми площади зене тохар биндрен шижибиндаран чагардам рыбы. Шнахта терасмария была больше губерин паянгигун, вот сечинеде, тырыжинеде, сахар гашмани женеде хаксем чакны бузан шырулми жене хаклан заган. Бурде гурапыр паянгигун вунжиджи вун заграденгебе сутма булади уже пахалыхта шырулмине. Ялхушалық министерстве кашал район зему мне пызык телевлартна. Республикара шырылмиш дендермелі лаптыға 2000 гектар үстерсе, вижім жылхи жая, тоқыр 1000 гектара жидермелі. Хушалық сенчи техника баргавара 2 шығырадуза елесіне вижі хутта үстерме майбарад. Курава худшанаган зем яланхи бегек шырылминжен хадерлені абачимеше тудан забықма бұлдаржыш. Шәне вырлық бабалашыш. Шак күнзенже курава балашма келеген зем күнда тәрлі регионда үзме бұлдараган водырытла шырылме вырлық недуянма бұлдарашы. Рашире, Германире, Голландире, Беларусьре, дада Австрия, Англире ешлеген селекционерзем ядарласа ширы мытла шәне вырлық хадерлене. Шандалық сивы бұлныне кура суду үйлеве ожы бүлімсінже ергелене. Халық вара урамранақ хевежет. Холара бурнадып, яла кайзалартмашкан пилектерлігі шырылме вырлық елдем. Мле была тезе. Беларусь шержевинже не скильные детей говоришь. Интересно, покажешь, что шержевинже мле юзеть. Пахалах не, туды не. Тезе детерлерен шурри бур, херли бур. Пенсионер зембе сусырсене туянна шырылмине келесене илсе жидерме меллі бұлдыр десе, хула администрация волонтерсене явыштарна. Күтеллевбе улды машина пірканмазыр ішле. Шак мешок сембе, азапланза етна самантра, мамбада, шамыркат сем будешь, акасса взем, волонтер зем булна, мешок сене илчиш, каларыш, пулу жапыр, шта жидермелле, анваскар, пиревзем, киле жидерзе парапар дереш, пиде лайық. Шырылми куравы игі күн ешлет. Онса булаган вұрлық вара пурнеде житмелледеші. Чываш еңгаларын вале Алексей Енекин, Семен Антонов.